Totally insinuating. She could not take early. Insinuating by Shalam Salish delay. Ya contada Michelle later. Shalia. You make up the really niche. That part of that down. You mean rushing out the Nora coming, Manishi. La boat. Chili didn't sort of out of ministry and sort of being in a. You repairing she for short delay. 我家上那个啥卡里有人地方，刚是可以那个下上面你家都就上的，个当可以到这的，他的以及我家店的哪个样，以及他的 exam 那个那样的，可能老师搞的那个 exam 的马上那个 excuse 没看见已经了，有人把我说的他的 excuse 给来的，都跟他妈人，我就跟谁的，两个呢，就按你写的，而后他当的 speaker 班的。Sang ada mutu ya ga, sang ada mutu ya da program sang lewni sih mo. Daga speaker ban sih na ada mutu ya, lama mutu ya ini da speaker program sang lewni sih na ta. Jadi event ni sih la pa mesti la pa atang punya sih. Jadi atang jalan na buat apa lagi kau sang wes orang ya. Ni sih asal sini event sang nak kai ka, iram tu mak shopping la sang rasa nggak terkan thai. Sang dari kata alam tiada ya, Cina tu memang la patah kau itu ada hiram tu la sang sesi tu la ketia kau mix ala kau tu ya. Jika si mipin ketong sesi tu sasera itu ada kau tu English team tu lekin tamrang le ya, mix ala lekin tamrang le. Hari ni sih na betul yang orang kai, macam itu saikora macam orang kai tu pun la holding on God when everything is shaking. Proverbs 3:5-7 talagay na pasok mere ni sila gire. Tanggur dui tada apa yang ada wasung ada mam dui kelas wasung ada mangkar kecung lesa raya kata lah ili tada pujon kami tada patah kami yang sudah kenal kita cuaca hangai. Hari ini zin itu na pun kami macam gigi tipong na. Saikora ya, saikora nganukserhailala. Vareli kapam orang ngavapda poksing kecil, ya. Tanggal tu ini kada hangla cerita tak iwak kerja kaya dia. Holding on God when everything is shaking. Itu really there are moments in life when everything starts shaking. Ada yau nintung pakai na iwi plan shake sakai, na iwi confidence shake sakai. No relationship, no boyfriend lepai, girlfriend lepai, or family lepai. Club vibrai na tangda, vibrai kami si ngayon tangda. Shake sakai, kalau na iwi shake kasa, na tangda shake sakai ng vaya. Mirin li book ngapa, pengbak jam. Amaya mama pau kata mili tata. It feels like standing in an earthquake tada. Nailan na duka. Stable aglas. Ya, stable nothing is stable. Tada stable tada la. Kapam tada itu mirin li shake sakai jalan. Jika thada tamlin na iwi foundation je is our foundation strong enough to stand the shaking that bajing hanga ya. Mirin li kecil kecang shake sakai jalan. Na iwi foundation je strong enough sakam satu. Na ikibali poksing. Itu coba cek hangai. Kalau what are you holding on to when everything is shaking? Coba cek di make up the question baca hangai ya. Ada itu na Proverbs 3 itu immediate context kelantaran itu kawan tadi Solomon nak kepine. Kalau itu Adam ni ancient Israel now pingwe kringkat hikat haklah jika politically, socially, kalau religiously family centered kesaya, family centered kesa, lui kawa. Kalau community oriented sa lagi na okti atam ne hili matai lagi na ava ping na naura ping di award tang besting wisdom ya transmitted ki primary at me first priority ne kalau matai lagi na ava ngan na naumir ngali tang kesiya kalau shaping moral characters kalau himli lepai ya really lepai kathata tishan kira kasi abang raping na raping tayo laki na naumir ping litang pesile in such a setting hikta atamili
people often dependent on personal experience at we traditionally at we own wisdom is that we founded orally communal norms to navigate life. Yeah, like hina this create a tendency towards self-reliance. Ija thata we themly ija we thata confident clearly. We come with thitang kamili jihan hui kai atam ne. Kala religiously jega Israel now being here very we doing shit in can be conveniently la shisang ya ka ni dong jao ma ji kra superficial na ka ji kala true reverence for God na ka ji birana kasat kami na ka ji kada shop tak le pon da shi sa pa kai atam kala kita matai kra vaina inconsistent faith practices kasayang tada ning ji diva sali how kita ki kumushunga kasanga ping jiva reveals kamiyon church ka shon ji sa shon gji bible ba shon gji ji na muning ne ka very ka hang khangna mirin kharin yang a huiri ka hai ning sang chipta moral integrity wai sada op kutui na khamdai ko da Solomon na ka hang dipam ne True wisdom and right living comes not from human ability alone. Yeah, that we come out the team Saturday mine. That I'm going to true la commission right la commission and that in English by hunger true wisdom and right living comes not from human ability alone. Ka hikajin rakla jaka faithful relationship with God. Kitiba ye ichiwe mikumo chiwe meeting remind ka satu ka sabda hi ka kapi san ya stagamin hi asir dipam hili ka hang tada arwan atam hilila patai la ne itu khali thot pi yaran la pi ai kam sa taklai pi apam hasa taklai pai ashum aram ma shukra da muthai da ta bi re shong sang gui da khang gui le jojes ka jong ka khali hili ka chi ba sa shi ka chi ba ka pang gui shi klad ija we khang khang we Katiamni machi hanai la ka khlata jangi kichiliva Vareli jan thulu kachine shift our dependence from ourselves to God kitiraje hili tipam hili machu kahane laila naro ngizin tipong hili tum apong kathumena machu from say we make up the trust God when our future feels uncertain. Trust God when our future feels uncertain. Itu na verse 5 li kang taran naning tong da pro li person do tai le ta kuli ka English version li and I really pa ka trust in the Lord with all your heart to be idle. Trust kiti taran trust means placing our full weight on God. That really 100%, 99% kasama kaninga 100%. Make us even when we don't understand. Tada kishokra chiar the pamatar salala ning nung kunina. Right? Kasang konya. Li virali kasang kajina. Tada itum li virana make high over to meti. Meti chimera kajimni ngwa. Kasa eka pamhara kajimni ne. Tada virali shetangi da itum watsan chimasala. Tada viran sauran kajipamning la. Kavi rana make high over to meti itum la shichin laka. Itum responsibility itum li virana ki commission tika da hapta feel over to that make high shichin laka. Sa itum li robot tada virana mi sema ya. Ka itum li over to met me laka shichin. Mihai ta kena chia shichin laka. Very when na afsada itum na saranji sarakala virana. Saranji sapamya. Life has seasons when everything feels unstable, yeah. Plans collapse, then in the within his heart barda miran kaiji collapse kalalawai. Relationship strains, yeah. Shikasang janking atam langawai tumde. Clearing wagi kachi mirin nishan valaga hada mamaza akahai atam langwaka pay. There are gaps between what human expect and what really happens. Yeah. Miracle, sometimes contradictions between
what God promises and what human receives in life. Thật ít hơn expect cái là tại không nè, cần ta tích sát lại nè, xong cái bằng ít hơn nè, vì riêng liếm mà chán sát lại cái gì, expect sát lại cái gì, chỉ cần ta tích sát lại nè, ít hơn xong cái bằng lại. Leaning on ourselves in uncertain times leads to anxiety and wrong decisions and regrets. Thật ít hơn là tôi chỉ han khai rằng Mercury và Vareli sang cái machine là tiền khai là vậy á, ít mà cái trong là ít mà thấy thằng mày kéo cái đó, ít là mà chụp ảnh chụp ít là sát chụp cái đó, lấy áo cái đó làm sốt ninh ngay trên đó, clip này đó, chứ rồi liền clip này đó, vì ra là nó ít lịch hàng đó lấy cái gì mà xả lấy cái gì, là tiền ngay là cái, thật ít vì sắc đến sai đó, ít chắc là tôi vì là sốt ninh ngay là cái thêm này chán là cái decision cứ phá chính là decision cứ người ấy đó. Thật chắc là từ nào đó mình đến để cái sai lấy cái phải. Thật nên mà cái tuần nên cái xong cái phẳng này nè, cái là mình đến cái chán mà lấy. Mà tại ít chắc là tôi mình đến ấy, trong đó cái cái gì, thật nó chụp cái tác lên này. Mercury và ít chúng mình cũng một bình gì, cái gì là đây nè. Cứ mà xong phụ ấy nè, người chơi cái rồi với người chơi cái atom, mà vậy. Thật mà làm vậy ít chúng là cái gì là rough cái là sự kiện thật là mà khi cái là mà khi là chơi liền cái là mình bình với side cái liền là cái side cái tên với chúng cái awan bình scenario mà ta chỉ là electric sát cái đấy à ít chúng mình ta dân chủ map or signboard chỉ là cái sát cái chỉ là nào đó xong phụ bằng người đó or và sự man này đó cái sát cái ta hana rong li và rằng là cái chỉ chắc là ta cùng lời khai mà sát sẽ khai khai cái là mang lại rằng được cái man gì chụp sao cái là ít chắc là ta khi cái gì cái là cái gì mà cái tay harin mang lại lên khi cái gì là cái gì mà thấy là ít chắc là ta là prescribe area sắp quy bắp là cái sai là ít mấy cái gì đó lấy thì area chỉ mà trả là poison nó sát cái sao đấy vậy ta mình we reading hearing là cái knowing là sốt nào li ta không này nào li classmate li or roommate li compare sao là cái tôi mình read chỉ phản cái gì đó thấy cái gì cái này là mình read đi là chốt nào vậy đó về nơi shop for upon chỉ thấy cái gì mà thấy thuộc gì ở cái chuyện này riêng cái pa upon cái chung cái offer sao đượcเลยchỉ li focus priority mình tùy hay là cái now the by bitter experience. Yeah, we have to learn that our will is not always the wisest. It là decision cái gì là thằng vậy thì chỉ mang ra cái mang người cấp chính ra sai chứ. Thật ra Mercury vậy thì mình cũng mọi vì Vareli first priority mà hay là thật ra ít là sai cái gì sai là cái thật ra vì Vareli pick up mọi là hay được cái vậy vậy thì thật ra Israel là cái mong đa thật ra Vareli chăn nào cái gì mà Vareli pick up plan mọi là cái cái là Mercury God's will is not always predictable but always purposeful. Vì ra vì những cái gì đó, thật ra khi số cái tâm sáng mình có vì ra always purposeful cái gì han, thật ra cái gì là cái vì ra vì cái gì han, thật ra cái gì là gì nhỉ? Thật ra many young people expect a clear road map career. Thật ra mình cũng nói cái ta đây thôi mình riêng là khi bạn ứng dụng này là khi bạn là tầm của bài cái ministry sang này là khi ở sang này là thật ra cái gì vậy cái gì cái đó thì nghe rồi á vì run vậy nó là khi tâm mất xem nè các but God often leads step by step ít mà tới cái là thấy gì mà thằng mà ta vì run này trong này say cái là cái trust requires patience but when God seems silent yeah thật ra ít đi răng đó mất hàng đấy nè cái hàng gì thì trong phong gì này sometimes we break God's will but follow our own desires that cause confusions and regret. Idem tada Mercury và Vareli này chứ là tada việc ra được tập trung vào một lối xả ra cái xả và xả là cái opposite ba và winning cái dạng vì cái hậuจะสักวิจะถาระวิรัติว่าเสียภาษาจีอ่ะแต่วิรัติก็เป็นไม่รู้แต่ว่าเสียภาษาจีโคตรเลยว่ามันจังจีคันอดสักปาลีว่าwinningจะสักวิจะถาระwinningจะนั่นสักอีเวก็เขาเองสักวิจะถาระจีไป
ningrin di leya Gina itumne confusion skala regret is sampang sake li ina kerjan dada isi Vareli kasang trust God kajuli hada verse 5 li relate sa laka hangai ba isi college li teaching sa nawak ababu Chinese ni ababu na Indian ni kani Hindu na shabu na ba ya per so bai versi sa kai na ababu na naumir li kasang so kai ni kala naumir ba mi ba so bai na Merkelishim de umpazaka shava alipraga kwe avindang da sad misalala dena pazaka shi pisa amanya tarko ja naumir limbi jine klaje naumir na vuli pesa jine ada pazaka shi manje kle isi college lira laga alki pa no sponsor sam ko ka wish kasan and Vareli kasan lumli Vareli jihan laga algi Vareli lin on thalaka pamaina alki mi akna mi mijil ka ara Aju kompeti kerja saya, jadi Vareli kesan Vareli kecahan we example, aksa dah hang kengai ne. Itu miren ni tada Malungmaringalu saya pilih ni bah, jadi mana? Asyik asa ada macam sekarang bangla berjibat Malungmaringalu saya kan Vareli kesan kecahan doktor saya jadi point kerja dah hangai. Kalau point kekenali acknowledge God in every situation, acknowledge God in every situation. Verse 6 li. No way upon saikora little saklu tangai. He acknowledge God means inviting Him in every decision, not just in good times but in difficult moments. Confusion sa atam lilapai, kecil atam lilapai, kengerai atam lilapai, kengerai atam jina tada itu mi ketam nawi ina hang saya jika installment kita yang itu tada mak leping bang installment meki jila tada hilang belum sa saya. Mereka exam tapai mer, kimsa pai mer kejubi. Ada maximum mereka saat masa pai mer jadi kau tak selek tuang kelai jauh. Ikat tak mengenai tam, kala ot pada kelai, otom pada kelai, ngai dah kelai ping bang lepai. Kala breaker ada mes, lepas hat terping, jika ada breaker berbeza jika ada breaker after dan yang kami kerja nak lalu or nak mera. Jadi kengai, ada kerja kita apa? Nong lavu nong mera adam sam phang mene yam hila Vareli stop mene jauh de hila da khangera adam waiting season hilila Vareli ke acknowledge sa he kandaya kan le it is a life of surrender tada Vareli ham kasang ben kanya letting itu me duty itu me responsibility ke sai la Vareli ham kasang me apunga kan le kala itu me saran duty or responsibility jisa ke tumi agma resu sukhat le ka varena le tumi apong masha me da khamang sho me da varena tumi shofu ngorong sakra Vareli kasang kala awe khang khang na hili ring pa khamathan mangra or ka khanang ring shil kachwat kachang ka phaning mong ka shun chi kamal emra kachi musam bangmra kachi maning ne ka shiwa longle kishi ka kachwat kachang sam ka phang chili và Vareli kasang we saman china chong me da kachian khali china khandai ne ili faith must move beyond Sunday into daily decisions ada itu mish kasang ye Sunday mang le church ka kamang le maning la ka itu every decision mirinly daila na thadang tor Monday to Sunday dorta thisho da itu ot ki kamsarang ka first priority really kami atam kami devotion to kui la kam taya kan decisions ko simisho ye sa bagi da clearly decisions ko ye jada every steps Vareli make sang ter ka sai many believers acknowledge God in worship not in relationships tada ko krumli Vareli mfot meje not in relationships finances or career choices or social behavior tada itu mega to church ka Vareli siapa saja itu miren se kapam pongil pai tada Vareli kamom so mil mami ala tada indo iwe ina ning jangai ka kawai ka mi pai chile jaga ka iwe ida iwe sa kui da tar ka jimo ya tada nang puin sa ka ya kire pongil otong ka phali la pai ji tada nang puin nang kui ka jumle our understanding is limited but God's wisdom is unlimited ilo mi komo we thitang kamaya limit sa ala ke kavi Vareli our limit jiwa limit mang ne
itum na vivrawi plant and itum vivang limited itum we limited mind that itum ninju kina pakmatar niya ili atang na hangkai that God is not a last option or backup plan, but He's he first itum first priority sagisni in crisis tada road camera shokai or that any crisis shokai jika it may be really last first priority maila first tada after advice yang shimkuwin alpai masod na pingwin alpai kathana pingwin alpai social media win alpai mani ang la tada beran pingwin alpai mani ka personal logic ina chijingi share la ka bunta version last really turn up sa really khunya hina kisteva Vareli yata mishir kasanga ping. Ati rembi ina itumi kandaki kamlejna. Vareli chi sangni chibali. Every day sen makuyan ka step makuyan ka Vareli first priority ayra ka Vareli mishir kasangwe ati ping with hada last Vareli lat ka hiva. Ati rembi ina shum kandaki kamlejna itu mishir kasang chi itu mishir kasangina ati rembi Vareli mishir kasangbi. Tadan ajay jine. We cannot ask God to live our life young while we are still holding the steering wheel. Kai thoga mi khani na thom ni akmang na thoya. China itu mi rinli vali thang saki. Mai thang saki che kam itu first we vali steering wheel itu bi. Kai da steering wheel ya che we vali thong saki ni. Da vi vali mi rin than below che le vi vali mi rin maham sangma. Itu mirin alimba misangma jaka tada mirin ji vivali than below jilaka ali steering wheel makbi in ngajamia there will be ways of sorrow tada uka khanang atam apolala khajik tha atam ni vivali vivrau pangli acknowledge se mangali acknowledge se mirin disappointment sung pangchara there will be a ways of disappointment ninga kata ting magtun rara sara sambang lage khachik ta tamli thank you for the discipline itumli discipline sa ta klechiva rally ning simsat mitese ka there will be ways of joy kamatan atam bring pa tam sambang ra chik ta tamli praise him for his love and his grace awi thalumshan kmi awi leshik bi warina ning la musala mitese very chongza khangwi li na iwe Kangrang ina verena ngrang mi the klepo ngati ikai tharan tada instead of asking ya tada what should I do the hangi kijim live vivrali vivrana situations you what are you doing in this situation tada you in ilekitang ping saka sambang da klepo tada cross punda kle you in ile kitang ping saka isibai Then Queen Skyla is Hamsun Pisi. Tada Vivali in a Kidasilia, that Vivali complain Pamsailia. Itu me complain sale expert. Tana Tada complexity naji. Ka shopta lo ochot juin ilikitam Queen Skyla. Vivan ilikitam Ningaida Likibaji. What can you give to clearity? Ka complain Sabala Viva ilikivina. Ishin Kulikivina, he shop Sati, Kaji complain that area. Tada itu me shofa the Kisilemus of Alagaji. tada shonfa kamdali kamasha shonfa le sa masho anje kambar kali le itum shonfa kamdali sa la kam amadara le ta sanga de mathai la tada so achum gaji le kiji ta tamre viva na ikbala thai ka saka buta avai na ile le shia buta tada mirin ma washman khwaida u-turn quick fa tam mia itum le u-turn khilo tada lat onglo kiji tada apong tada kachung kina ra ke hiksa tam le thum Paning guidem to guiding success. As an example, Akala, Parabole, such a Joseph, Kibana Tera, Ali Istibia, Chinawara, York Sanji, York Sanchina, away now that our Mirinli, Ashishim Kuchinawari, Ramnobili, Conqueror, Kibana Teramia, Kitty Viro Plan Akane, U-turn Tadaji Akane, Tina, itum Mirinli Kujokajan Bantara, Young Virali, Ningshim Sonitizage, but Hangaye, Telagak to a pointly. Verse 17, turn away what destroys you.
Turn away what destroys you. Lina, focus hake power. Ading baje focus angaya. Fear the Lord and depart from evil. Kajibajili focus angaya. Idum kata imi kianli ina thangmaya ta langso la ina okrisa ka ya mi kate wi mangali lepai or kala very wi mangali lepai na I mang mo make up changing sa sapai. Our understanding is limited, young, emotional, and often influenced by fear. Kata ning malungker, isa na tisan ko jile. Kata ning malungker jile, kangaji katring jile. Aja thought we the danger samne kam kujile chila chika. The danger is not sin. More is danger sounding meaning through wara. Kaki danger sakla chika, but becoming comfortable in sin. Kata we normalize them. Tada mori bajile danger bamning la mori saji khangza ang sakai. Tada comfort mori saji comfortable sana agaya chide danger sadle ko. You should guard against the fascinations of novelty. Kili kada you da kasai tada we feel curious and excited about new things, new trends, beliefs and lifestyles. Tada thought na shok ta lejili kata shok ta lejili lata 그동안 무슨 비행하지 사이나 시에그지 키나 kapam 키나 금슝다지 남자 자다 그동안 자이 사이나 시에야 킬리 the wording is that 어떻게 사쇼다 클레이 그동안 이 파세르 짐네고 정말 시에글라 가나 세르 짐네 트랜스 그터네다 무슨 다른 블라인디 야 무슨 그 파이세 다다 쇼다 레이 트랜스 가나락들 레라 무슝락들 레라 들가락들 레라 그지지 Idum kata merchuk sakse. Ile hidden sin destroys silently. Tada idum na niping na namang sotop ping na mati salbay kada nang tum the mori sa da kaisin da iron da. Idum li destroys ayang habit spring da kimila jika tada gossip tada mili workshop yusi ka sayang jealousy addiction, immorality, addiction, immorality, jika tata pornography kiyang. Tata hiva nang tum da rumli yang kau kata kipak na mata itula ilikisar la kata ning kita mata amar kali salapai. Kaya kaya na langai ron tanda yu kala dishonesty ning makatar may seem small but gradually damage our character, our thoughts. Kala itu may calling kala commitment ka he to me matang shake man city man da kenya like cultural trends normalization of sin nato many destructive behaviors je kimame tada itme saja gapa kai ngasak pai da leje kimele jiga many destructive behaviors are now socially accepted kimele toxic relationships sakaya tada Mashak Zara Laka Tada Na Ili Jega boyfriend or girlfriend na Ili Jega no Samilo Takapo. The Tada like she pong shuksa that party lapa or any party Tada function lega na sex before marriage. He had the proof hapang there like she proof hasada na you million sa become kind of like she pali or na like she pali. Kala kakapik tuik matuhi maphamana da taisere kala Vareli ngavapda wachida chana ka okatui or church ka sekta ye kapau asakata la taisere ka aje imadam kulwe reshirili kapha kasali kaya kaya ko yaru mangali sha shoksagi ji ka thring ka kaya pak shile Bible vam la ka church ka vam la ka matar khale ya tada use only Bible tang da clean da hard copy tada Bible vom ta ki ji compromise sa kai worship youth service ka ki ji la sa ka tada church ka da marli khangla ya youth service ka da la kha je shen ke ngam kui ne na sa ka party tada any function le ji ka ngawau try la ka lo la ina sa ya kala ili fellowship ka ta da ka ke kai church ma da ka fellowship ma phapping na church phapping ya being missionaries or pastors say the poksing meeting poksing meeting
chili vai si chili gai chili tan chue da kasang viral nani wi kasang relationship ki compromise sa khaya ya riwi mi pingwi ngo so na pingwi ti pali khwiti da kla khna bing le khya kshi makhle ya recently mangsa laga kasali wa ka khya akshi ka thri makhle ado kam chungwe na hero lage hero da ilage gi mo ngam chungwe na sa kshi today's mindset it's okay and everyone is doing it we just enjoy life we enjoy salo mi kton sa da le ki kam da no mang ni manglo salo tada pho phalo ki kam da hi normal ne khangja ne ta ar se octodin hang da le ko clearly not everything command is healthy and right mi kton na sawe da okti kton na sawe da hi khmshung mning ne ya mshung se mi chen ne ko de se mi chen ne what culture celebrates ya culture na matanda celebrate sa ba ka God may condemn. Okti na celebrate sa the grizzly vibrana condemn sa sabre. When makamaya mag akangshung sa ba. It is not enough to know what is wrong. Yeah. Himapam ne mamshung ne jikatim angji mashapmane. We must intentionally distance ourselves from it. Mapam ne da mamshung ne da take like itum chiwina yam kwai sa pumra. Yeah. Chiwina itum vivra which is the kami. I won't commit the say, Eugene. I didn't love the pocket kapam, your whole thing, kapam the salage. Stay away from sin because shaking seasons can either strengthen our faith or weaken it. As I to mirror the Kutul Kazan Kasaran China Vibra, any relationship ta, Sangam Tasan Sakra, many a good Vibra when it will Jagala Jating Sakra. Turning away from bad habit is not easy. Makapaya sapana je tamkui pana shi pana shi kim ka human distance hakiji mapaimer to drink katala but it is necessary to the car hinda huina itun matati ka now they to flatter million kishima saksansaria spiritual growth requires both discernment malarin kasang kita ka sa ka discernment kita ka sai knowing what is wrong, he the puzzle, he is the Kashido, he could take the Garsai, color Jinning so the discipline, choosing to walk away. What how may take things so that he limits at murder, the three guys choosing, yeah, Kapongapay is a 3 hour that Kapongapay, the Garsai. Clearly, our true identity is not found in what people say about us. It will be very now Mikuma Yaripina address at the Gano being Hansi Jaga, and address La Sexy Sadalam Sate, Salagapaway, Mornai, and the Pujada, Mianologica, Nisalam Sichinda, Lamanai, Mermakashuk, the Kahak, the Desert Canada, Octina the Kanamati name in the Lawaitanai, the Hasalapai, Kajina Itum identity, usually claiming me, Kaitum Vrishna, Sada. We now love now we are excited to be identity of who we are in God. The wrong mangalin the ikipato na exception in the easy wrong in the rasa. Sai comes her dog in a contain is my identity of the wrong gali the ikipato clean. It will be society traditions mongina a jalaka awina or it will be avana Francis side Kajankan Vareli. Teaching quick, she kick a malilla, I mean, a very six it will be a wine rava. Kajuka, Niam, Dong Jauda. Prison your consumer, she's how good at Martini. Titan come by Katim Akavalajum with a show Pamia. Can't you eat me? Katim come by. Thằng cái đây, khi không rõ cái gì, khi nào cái anh bị tìm, hay là không muốn gì sao, nên học tiếng sai là đấy, cái con là học là tiếng như vậy, chẳng, chui khai mấy cái này, mất cái phát ra, cái sự mà mang tới, chỉ từ vào đâu, không mà được về sinh, khai bằng ai đây thì hàng ngày á, yêu người, cái tầng cái xử lý là bài
or what kasali by any other decision really priority or acknowledgement. Misal thuộc chạy đi, misal là cái ý cháu chắc cái đây cái thằng cầm lấy hàng thì ngồi đi thì anh này nó được lấy thọ ít người lòng ra bình lý na ý về lý thì hay nhớ khi pass down sang cái lý đồng sẽ có người mình chụp sang ngay mỗi lần được bên khai sĩ cái phụ rốt camera cái chiếu cái thứ gì cái thứ sao cái tập Vareli cái sang hậu đó ở nào là vừa ở nào mới là sao cái tập in passing ra người人的这个是个这样为什么那么个什么呢cái tầm nào đó cái sao để ta đã issue gì anh mới đi cái chúng ta cái tầm nào chẳng là mình sao mang sao để ta đã example ta đã ta chỉ nó cái cái electron đó sao đấy ta đã financial problem liệu là cái là ở bang phá được cái unemployment sao được liệu là cái future mình riêng sẽ về vào ta đã mình riêng sẽ vào cái sao được là or family problem liệu là personal problem liệu là ít cháu cruise cái gì vậy chung curly nó về lấy make up cái gì các năng các sao liệu là club này cái nó về lấy make up cái gì chung cur số nào up three cái hai á liệu là ada mirin ít cháu về struggle lấy gì vậy lấy cái chỗ season gì cái thằng cái nào đi cái nào đó ngay cái sao cái chung cái sao đấy season này cảm thấy cái chỗ cái thằng cruise season này cảm thấy hơi phá hình cái phá season chỉ là hàng ngày đấy đó anh cái sao lấy ra cái thằng đó mình live Vareli pray without ceasing coba cik hangai sini ya. Vibra itu siapa menang lagi, awing lem itu nak. Vibra ada cing dah leci, awing itu siapa menang cing coba cik hangai ya. Vibra wait his perfect time. Itu khang tam nak say. Be patient, tada khang ji shit keseng enang soda khang it. Vibra perfect time ji, awing perfect time jing. I say coba hangai. Kalau Vareli chỉ Christa ina tang da le ma shao cha chao na ka thai ba ko Chris an phung ba ge ji akala even Jesus in the darkest moment tada jo me ti ja ta amri la Vareli sia sa ko Vareli sia sa ko he choose to pray yeah not my will but yours be done da itu me quick me akwa in tang da sha Vareli da sia sa ko je da itu awinang ra ka sa da itu la ali commitment ali Run with company vai mi lo cái gì cũng sẽ làm sao sẽ cái lý về conclusion le có ra le yang yêu conclusion le ya cái book nga ba op thot li identity ki itu we need to identify we need to identify what is weakening our work with God Vareliจะทำli na li kinen ma sa sang sak le ki identify sa ta ba sai cái là need create boundaries that hinders us. Nali ili kunta faisa dakle hab kno dakle ji khila hab to sakle ka no boyfriend na girlfriend or no we kina ni lem de ni nali kini hinder sa le chile ka bound we need to create boundaries. Kaiter ka cycle ka thumali choose holiness even if it feels lonely. Namang sala thada feels sa ba to choose holiness better pasarin the by monglarin the by the better he choose something when everything is shaking hold on to God's promise vava promise keeper ya ninga ji ji mam sa me an sara ji ka sa me itu me ko mo ping wa so itu na si sa me ka ji me ping la ninga ji ka ng bai promise ha kai bai ki to vava promise keeper na aba itu ngi an sa me ra so me ra ta Ishit kai ji makarak mana stand on his word without to li sitang say trust his plan without a plan li sitang say worship through the storm ji bai hangala worship through the storm ya itu kujo jang sa ka Vareli ning shin thot mi ge khom ge ji sakla kai kai kujo ka jang sam bang sa la juli musot me ka Vareli na ki we storm hin ili kitang pring sangai la ka chiwi ko khum ji le sangai they say kala the battlefield may look different. Itu jauh Christmas tadi ada pengseran. Ni pun Christmas pun lu yang kata create ngapain kemai masa lah. Ka
The battlefield may look different, but the Lord remains the same. His faithfulness has not changed our dependence, obedience, holiness, now make up the Vivrawin now Ragasada Akama Kisara, Akama Kisharing of Iron, Kisili, Malungmaringalu say, Vivran the Boka Vivran and Randy. Kaitum the Malungmaringalu Akapanva, Vivrawin of Ragasada, Naili Vivran Chan Chan Kapai, she's Kasang by Namir and Satellika. Now, Satellika, no satellite like she on Malungmaringalu say, Nai live very much hand by Leka, which is by Leka. Message by Leka Jitu, I'm looking at Jakania, Gina, Asil Jipo, Tadahina, holding God by on Gadia, and everything shaking by Hankaiva. Tadam really to Zamatu, Zambangrai, how to dress, could you get other shortly, Tashili, Vivali, any decisions, only Vivali first priority, I like a pick up and Saddam highest, like a first priority, like a million with a say, she lagging. Or sang lagi, nak ada je kesesan lain yang tu ciri lang nak istilah ke, sekarang lepas sama. Ni sinai John Siminau mazali idum ni kujungga berawit diwi every topic what side wrong nu kai sala running wap laka kapam me pong ni kujungga idum ni tamji te mi vai tamji te kai wang ani la rana ma khata sok mi jilata shung the toni hangai ismni apong topic apong kutu main ku shokla thalain ni sharing some yare isinai ari thumatam ni reflection natam queen saje ni thum tam kui ka hai kale thum sakui khai je among thum hai lakla no lungli sakui khai di thum akhaina ka share sang rok se na reflection natam hi tong hale tam ni tale